Ka National People's Youth Front bat ke NPP Women's Wing jong ke North Shillong constituency. Hagisisat jan jakateo balala kalapen kuk buram yaki saut kisamla pulia ke balawan syakmat ki eksamen HSSLC bat SSLC. Hagijingalang ke belalong ha Shillong Club. Kini kisaungut kisamla pulia ke belasyapen kuk buram ki kentup ya utanu Shri Acharji ubalawan balai bat ke Isabella Maulong ke balawan ke kerdan ke besipau hak eksamen SSLC. Katba nagabenta ke eksamen HSSLC na kelas 12 lapen kuk buram yau Rishab Purkayashtha ubalawan ke kerdan menengkong hak ke commerce stream badu sanggam Paul ubalawan ke kerdan ke bapra hak ke science stream. Presiden ke NPP North Shillong constituency ubak ransom sutengah ulong bagani gejing penkuk buram yakini kisamla pule. Kadai shibenta ban aimen siam yaki bagani ai beteng ban minat syuk-syuk agajing pule jongki. Kenang bagian lak ban pen urlong ya gejing temu kabaki don hagajing im. Hagani kesini lapen longru eka seminar halor kepang Be the Agent of Change. Hagbalayo eka jingkran kerpang naga Director Katnat Communication and Training of Life Focus Society ke Lynette Johnson.